Next, ket daday panagbalin ti bagi tayo nga holy body. Kailan magi tayo diay nga even your body idinaanak ka ti Spirit of God, jay bagim nag-change. Pero han mo nga nakita rin. In the Spirit, matlang nga ma-discern. But even your body, nag-change, ti kasasaad na. Pero, minsan nagrigat tayo ilasin di ay, because bagi tayo isumat lang mat. Ang mga na-born again, hanmat nga nag-change, hanmat nga pinmudaw. Sulatamat kabasit na, sulatamat color na. Pero dito yung Word of God, ada tinag-change. Pero umano na, nakita tayo Hebrews chapter 4, verse 12. Ito yung irugi. Ito iti ada-adalan tayo, kana nga sumagapsap, kada tayo kot salonat nga talaga. Tapno kaanda tayo nga shortcutten ti enemy. Tida duma, kung kunada, ti pamati da, noa niya, tinakatayam, iso ti signom, nukas jay, agpaypay suda jay nga pamati, edi, uurayo mali. Pero na itugtog ka, iso di talaga nga, ending mo. So nga, ang kan nga agpapa-hospital, wala, tanuhaan mo nga tsimpo, haan mo nga signo, haan kalata nga matay. Di oray man nagkati aeroplano, haan kalata matay, no haan nga isuti, tsimpom, ibabagada nga ron. No tsimpom, di no haan mo tsimpo, di oray paltugan na ka, haan ka matay. So nga niya po problema, maturog ka kiti na. Abay palang agdana-danag ka, may tigin-ginad, o may ti-COVID. Kata dyan ka ti pamatim, ti pakatayam, day signom nga kunam nga naitadya. Idinuha na ka naitadya, mamatay ti COVID di. Uray, pag napagnaakpay dita. So, naitadya nga ron. Ngam apay nga ron nga takrot na gidjay. Sa ulang gamin di hay. Di tao mabalin nga ma-shortcut. Adong nga ron jay Proverbs jay ken jay Ecclesiastes. Nga matmatay day tihaan nga tsimpo. Because lack of knowledge, my people perish. Mapukaw da for lack of knowledge. Awatan niyo. Iso nga, ada ti responsibility. No kayat mong agbiag. Ijay plano ni Apo Diyos. Amen. Anmat nga kuna ni Jesus. Nga, kuna nakaragid jay ko ay Tadya natay nga, natay di narba, di torre. Oray na kayo, no? Ha kayo agrepent. E di, inuhan na agrepent, di ba shortcut naman? Nagadu ijay. Kahit ko kumada kayo protektaran, kung nanay ijay Jerusalem, nga madiyumat, isong almighty enemy, to destroy you. So makita yo, handa nga signoli. Amen. Kita nyo, kayo makasaw. So nga, madidajay na teaching. Ano kano isut katayam, isulatan. Sige, ano talagang among nga usturya eh. Awan na danag mo ta.
Nuhang ka nga na itadya, ay pulos. Tiyan na itadyaam lang tur urayom. Tina itadya, dagidya sa serve kay ni Lord. Ngamno dagidya paliwawang, adot ma shortcut. Dahil nakapsot ti pamati na, adot ma shortcut. Awatan tayo. Dadyan ti talaga na itadya. Dapul. Hallelujah. Woo. Amen. Ngamno day bartikiro nga na itadya. Nung nabartakat na itugtog. Ewan. So nga kanak, even kakadwa nga born again, nawan mo talaga nga ibiyag ni Jesus, possible kang ma-shortcut. So, Hebrews 4:12. Let's read. Okay. So, makita yun dyan, ayan lang ay joints and marrow. Sino tukin party ijay. Dahito di penetrate the word of God. Okay. Di penetrate na, for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit. So kaya natin your spirit, kaya natin soul, amen, and joints in marrow. Anya nga di bagi, tulang di ayan. Amen? Sana in baga nga, join in marrow, it judges the thoughts and attitudes of the heart. So that is soul. Amen. So tikayan, the word of God nga penetrate is spirit, soul, and body. Now, may tayo kay ni Jesus, tina-receive tayo word kat ag-penetrate day. So, ti-penetrate na may sa our body. Hallelujah. So, na dyan, ti-fokusak tata. Our bodies. Nga tibagi tayo, tanong minsan nagrigat nga immediate ito eh. Nga dada spirit mo, born again, saved, healed, healthy, naglakad ay nga patyan. Pero day kaunag na lang dayan. Pero numapan kay jay soul and body, your mind, will and emotion mo, nagrigat na nga mabilib, nga isunaket healed. So, nagrigat nga marinyo. Nagrigat na nga mabilib, nga isunaket righteous. Righteous mind. Nga tiwil na righteousness. Amen? So, no kasjay, dito mang bara, iti pa nag-penetrate the Word of God even in your body. So, na ma-penetrate yung bagim. Because, iti soul, naka-penetrate yung Word of God, iti soul. So, nga kita nyo pa nag-penetrate na spirit, soul, and body. So, kailan nag-penetrate, dadjay mat lang nagbalinam in the spirit. Penetrate na dyan soul mo.
So, if your spirit is right, i-meditate mo, your mind is righteous. Hallelujah. Praise God. And then, no binilib mo nga your mind is righteous, mapantumat, your bones and marrow is righteous. Kasyay, gana nga, mabilib mo, your whole being is righteous. No ko na mga tinawid ti spirit mo ti health. Even your mind. Your mind is health. Hallelujah. Your bones and marrow or flesh, body, is health. Kasi amen. Alam dia gapu jay spirit mo, transform mo jay soul, kaya jay body, jay word ti alam. Because the word tag-penetrate. Sumalang ti kasan tag-meditate. Sumalang ti kasan tag-confess. Hallelujah? So, dadya di kasan natapno, makapenetrate, dadya spirit mo in your soul and your body. Sumapantayon jay body. Jay body, so ito di pinurchase ni Jesus nga may isa. 1 Corinthians chapter 6, verse 19 and 20. Na-purchase the body. Nagatang. Na-redeem. Okay. Nagatang wano na-redeem. Bagi tayo. Verse 19. Sige, basa. You are not your own. Amen. Your body is a temple of the Holy Spirit, which is in you, which you have of God. And you are not your own. Your body is not your own. Verse 20. You were both of Christ, therefore honor God in your bodies. And in your spirit, which are God's. So makita yun dyan, nga, you were bought at a price. Nagatang kayo. Yan ang gatang na di body? Blood. Acts 20:28. Okay, inote nyo lang na verses. Ginatang na tayo by His blood. That's redemption. Basa. Be once over yourselves and hold the fact which the Holy Spirit has given you over spirits. Be shepherds of the church of God, which He bought with His own blood. Okay. So with His own blood, tinangbayad na. So your body, nasubot, nagatang, na-redeem. The Christian, nakasubutan na di ay. Nakagatangan na. Tati nasubot nga rod, sinublim, kung sikat nilang subot, sinublim, dahil dati nga kukwam. Dahil kahit nasawan. Sinublim. No hano sinublim, dahil dati nga kukwam, nanayunan, nangabak ka, tiawag. Ngayon, magaputan na subot, dati nga kukwam, nga naawan mo no na ilako, na isalda,
So nga, sinublim. So nga, redeem. Or, both. Nagatang. Oho. Katinanggatang blood ni Jesus. So, ano rin nagatang? Jai body. Ngam nakagatangan na, nakasubutan na. Yes, ijay cross. Pero, ti kayat ko ijay nga point. Nakaisaldaan na yan. Nakailakuan aya di bagim. Taapay nga kailangan nga masubot. Ito di ba kada kayo idipay lang. Awan ti binayadan ni Jesus kini Satanas. Dapat hanyol pilipatan ti teaching. Haan nga nagbayad ni Jesus kini Satanas. Nukas jay binmaknang ni Satanas. Kada may bagbaga, tinakatnagan ti tao, haan nga ni Satanas. Natnag ijay law. Law of sin in death. So ijay Garden of Eden, ijay law ijay, nga natnag ni Adan. Okay. Kasunod ito'y, nung nakabasol ka, lintag tiyag singir. Singiran na katilintag, no mano timoltam, mano tiransam, mano tipiansam, nyapay, tiawag. Okay. Mano, tibayadam. Ijay lintag. Wano ijay nakabasulam. Sigon, ti paulog ti lintag. Sino nakabasulan tayo? Ang ni Satanas. Ni Apo Diyos. So require tibayad God and the law. Amen. So, kailangan ada bayadan di bang bayad. Katibagbayad na His life. So, ang life is in the blood. So, nakabayad lang the blood ni Jesus because ito anti-life. So nga, ito yung I appreciate your blood. Tano, one day blood, I want the redemption. Okay. So now, mapantayo dyan. Anang arod, tinang bayada na. Nagbayad, ijay linteg. Kas, i-require, wano multa, wano ransom, nga i-require ti law. Katanya ti require ti law, blood. So magita yo, da Adam kina Eve. So the first nga naka-experience the power of the blood. Apay nga ibagbakli ay. Amoyo din nagbasol da Adam kina Eve. Aglamlamang da. Nga nagdahit na ti bulong. Ngabado da. Madi ni Apo Diyos siya ay. Sinukatana ti lalat. Lalat ti animal. Nangalana di lalat. Okay, animal. Nang party ni Apo Diyos. That is the picture of the Lamb. So nga, dadjay tim pabado na kadakwada. Lalat nga the blood. Amen. From that time on, kailangan nga nagigay umasidag iti Diyos, kailangan na the blood, the offering. So the Abel kini Cain, so nga acceptable kini Abel because the blood na. Dayan the requirements. Without shedding of the blood, there is no remission of sins.
Aming nga baban kini Apo Diyos, agi-offer nga ba natin blood? Dahil require na Apo Diyos, blood. Hallelujah. So, kailangan dajay. So, the old covenant na arami diay kanang inmay ni Jesus. Ngay sunat the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. So ngayon, offer ni Jesus sa blood na dito yung earth, kinajay heaven. Hallelujah. Apay nga, kailangan jay heaven. What tayo require ni Apo Diyos in His throne, ti blood. Nga aming nga masilig kanya na ijay Holy of Holies, masapol nga gi-offer iti blood. Amin met, dajay agi-offer, kailangan ada maparti met ijay outer court. That is the picture of the cross. And jay maipan jay Holy of Holies, nga blood, that is the blood of Jesus, ijay heaven. Ijay mercy seat, throne of God. Jay ti pinulfill, jay blood ni Jesus. Idin may. So nga na, nagatang na, jay body from the law of sin and death. Kat in reconcile na, even our bodies, unto God. The Father, ngagbalin, nga temple of His Spirit. So nga your body, our body, as a Christian, as a born again, is different from the body of unbeliever. Different compared to the body of the unbeliever. Woo! Ti body ti unbeliever, haan nga nadalusan, haan nga naggatang iti blood. That body, ket saan nga na-redeem. Oh. That's the difference. Our body, ti bagi tayo, ket na-redeem. Redeemed by the blood. Nagatang. Manipuri dyan law of sin. So nga dapat tibagi mga ma-penalty. Because awan ka na dyan penalty. Nagito i-fight tayo nga, fight the good fight of faith. We need to confess these things every day. The confession, iso de panangibagam ti the same words. The confess mo na ito'y, agree am na ito'y. And then iso ti isawang mo. Ipudnom nga haan nga alanganan. Kailangan ti confession at the boldness na. I've been redeemed. Kung namin dyan, nasubot akon. Kay blood ni Jesus. Awan akon ijay law of sin and death. Awan akon ijay law of sickness and diseases. Adakon ijay law of health. Law of God. Sabali na ito yung bagi. This body is holy body. This blood, kung namin dyan blood mo, no, isuntayan di problema, holy blood.
Healthy blood. Kala nga dyan tulang mo. Kala nga dyan muscle mo. Even your blood. No diabetic ko na da. This body is healthy blood. Holy blood. Sa bali na ito eh. Hindi nasubot sa bali suna. Kanman nga na born again. Pero nag-change. Itikin balay. Nag-change ti itsura na in the sight of the living God. Nagbalin nga holy body. Redeemed by the blood. Kokwa ti Diyos. House of God. Okay? Nadya bagim. So dapat awan ti karbangan ti sakit. Awan to ba'y karbangan ti basol? Because your body is righteous. Righteous body, holy body. Hallelujah. Kaya na di kailangan tayo nga i-claim. Dahil iti i-receive mo, i-confess mo. Ka na nga change. Dadjay mind mo. Hallelujah. So your body is healthy. Redeemed from sickness and diseases. No, apa yung naabak ni Satan? Kung ako naabak ijay law. Iso na ti prosecutor. Tagadarum. Iso nga binayadan ni Jesus da jay basol tayo, ijay lintag, inakwit na tayo. Ti Diyos, na justify tayo ijay. Ijay judgment set of God, no, tak, no, kuna na ijay. Tikaya nasawa na ijay, and declare ni Ama nga Diyos as a righteous judge. Justification tayo. Not guilty. Because of the blood. So ni Satan, naawanan iti right in our spirit, soul, and body. So he is defeated. Ijay case. Ijay kaso. So nga, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Oh. Di nga naabak. Ang aradya lang by the blood. Kalaan amom. Prosecutor isuna. Suratag darom, defender ni Jesus as our advocate, our attorney. Ti judge God. Audience. Sino ti audience? Nagijay angel, kinda tayo. Allah, sumaban tayo, Revelation 12:11. Okay. Ijay nga naabak. So nga, pati pang berberukan tayo nga ti healing tayo. No pa'y inayon tayo ni kunak. Ti diet. Inayon tayo, okay. It's okay. Kasi inayon na Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Madi mo lang gamin ti gluttony. So nga, mainayon ti diet. Kam ti diet, hanga di hangka mangan. Mangan ka di usto nga makan. So nga, balance. Diet. Hangka nga iminom ti diet cook, katag day diet kan. So, tamo, oras siya to ba? Sa ko na lagip.
tada ti diet cook, idi nga yan, kamo no, na pala tata. Diet cook. Diet cook yun man, kung naka-jay store. Tati panunot ko, agday diet aklo, ginuma ka jay. Ngamahan, gayam nga dieting di ay. See? So, adi na dumahan na mangan, agday diet na kano, mistik di ay, mangan ka, ngam balance. Mangan ka di vitamin C, mangan ka ba lang iti, vitamin A, akas jay. Noon niya daday kurang ijay bagim. So nga day mayatkin ka, ano may papilit nga mayat niya na duma. Ta iso na pa yung na-uberan, iso na ti chocolate. Okay, sige, let's read. Ang ada iti topic. Sige. Kita nyo ha, tinang parbak na jay dragon, kat jay blood. Ano yung kastada jay blood? Subat ya insara-sarang da jay dragon. Haan, itinang parmak na, so magitayo, by the word of their testimony. Tikata sa wanda, hanga de testimonyo tayo lumamisan. Dito'y sango. Nga salamat, tayo di in kararagandak, nagasanak. Katadeti ko nam. The word of their testimony, isuda jay panangitis testify da, ijay finished work ni Jesus. So nga word of their testimony, pamanaknak da ijay, testimonyo da, Jesus is alive. Jesus rose from the dead. Jesus was crucified. Jesus, kung kuna na ijay, that's their testimony. Ang ada testimonyo tayo ditoy, nga, salamat, nan madirikrik naktikalman, minmetag sapay so nga nakaumayak. Mayat dadjay. Hanga madi pero, haan nga ijay nga naparmak ni Satan. Tinakaparmaka na, jay naramid ni Jesus. Ijay cross by His blood. Kunana nga rod. So, the testimony da, ijay blood, ijay nga na-overcome. Ijay nga naabak ni Satan. Ada pa testimony, ijay blood? That's the question. Amoy the blood, by His blood, we were redeemed by His blood, nasubot tayo by His blood. Nyapay, by His blood, naiasidag tayo, kaya Apo Diyos, we have peace with God by His blood. We have access to God by His blood. Nyapay, by His blood, we've been made righteous, justified, by His blood. By His blood, we became holy by His blood. By His blood, nyapay, nagadutin work out your blood. Doon niya testimony mi jay, ijay nga na-overcome ni Satan. Amen. Handa kinalalaan ti biyag da. Kuna na dyan. Natidanggan nyo because one day, I tell you, one day, you need those teachings.
Kabalin na salonat kayo tata. But one day, ang ko'y karkararag. Pero nabasa am ti Bible, amin tayo, adapagnaan tayo. Katilang maka-save ka na tayo, chay gospel ni Jesus. So, sometimes mapadas ka financially, mapadas ka physically, mapadas ti health mo, mapadas ti anos mo. So nga do ti hana, ko na karon. Kita nyo ti atindas no healing niya. Pero lagi kararag ka, karo Domingo, ay sus, malinya na kurang pa dito eh. Kapagyanan na. Ngam no yung kayo agdengag no kunam. Nasasadot tayo. Word of God. Ngam no hospital, nagagat na. Kanayon ko ibagbaga, mas powerful the finished work ni Jesus than science. Why? Tinakaigapuan ti sakit, basol. Curse ti sakit. Ti makaikat lang ti tunay na makaikat ti sakit. Diyan ang ikat ti basol. Can curse ijay cross. Kayan ti sinsya di. Nahuawan na niyo. So, your body is different. Healthy body. Holy body. House of God. House of His power. House of the Holy Ghost. The Holy Ghost is health. That's the difference. Inibagi tayo ken unbeliever. Nga bagi. Sabali tayo. So ngalan, believe kayo kuma. Ijay ngayon workout ni Jesus for your body. So nga meditate you day and night. You are the house of health. Your bones and marrow, your muscles, skin, your body, your whole body is righteous. So no righteous jay bagi, awanti karbanganti sakit, tatilang ayanti sakit, ijay ayanti basol ni Adan. No awan ti basol ni Adan, ken ka, awan ti right ti sakit. Ngam kailangan ti revelation. Because yung mind tayo, napulyot tagitan. Napulyot tayo, 5 senses tayo. Dadjay knowledge of senses. So nga, iti panunot mo lata, kaslada sakit mo. Dadjay ti renew na da ito. Gana nga maisukat jay health. Nga dadjay mind mo, healthy iso na, ingana kasjayan ti kapanpanunutam. Santo, agmanifest, dadjay health mo. Alay, so nga da makitkita yo, nga kasjay, kan pa yung nagmanifest, talaga kastapiman. Pero timayat no lumablaban. Nga dengeg, adal nga adal ditoy. Nga teachings. One day, maabot nan tulata. Ta faith cometh by hearing, and hearing by the word. Okay now. Mabantayo pa tira duma. 2 Corinthians 4, verse 10 and verse 11. Nga till life ni Jesus nga na-receive tayo by His blood,
Amen. Ti may sana receive tayo by His blood is life. Because life is in the blood. Okay, manifest si Jai not only in our spirit, but in our bodies. Verse 10 and 11. 2 Corinthians chapter 4. So makita yun, the King James, always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life also of Jesus might be made manifest in our body. Hallelujah. Amen. Okay, NIV, we always carry around in our body the death of Jesus. Kanayon mingaw awitan. Amen. Ipapatay ni Jesus. Hallelujah. So that the life of Jesus may also be revealed in our body. The life of Jesus kat mai-reveal, mai-manifest, maiparang jay biyag ni Jesus where? In our body. Haan nga in our spirit, bagbaganopay, agrugi jay spirit, soul, and body. Pero ag-manifest sa body, the life of Jesus. The life ni Jesus nga na-receive tayo, healthy life. Ano nga i-meditate ay, we are partakers of His life. Partakers of His nature. Partakers of His righteousness. Partaker of His, di kinadiyos na, of His holiness. Partaker of His love. Partaker of His compassion. Partaker of His wisdom. Partaker of His knowledge. Partaker of His understanding. Partaker of His strength. Partaker, ni Diyan. Hallelujah. The dying life ag-manifest in our body. So I meditate yun na gito eh. This body, kung ayo jay, is dead to sin, but alive unto God. This body was separated from the devil, but connected with Jesus. Di meditation tayo, yung gana nga mariknam, masense mo, connected ka kay ni Lord. Jay, once nga, makukuha day sumalsalon nat kayo. So nga siya kagpaiso, hanman nga de jay kwa, pero ito yung nagnaak nga da ito eh. For how many years? Ito yung panakatisting ti bagi. Kaslak nga talaga matay eh. At the time nga mariknakon, nga I'm so weak. Kaya't makapakadak nga root nga talaga ti pamilyak. I'm so weak. Ngam no baliwak ti confession ko. Alaak man ang nagitoy. May strength nak. So, ije ko madadal. Ado gayam nga talaga din matmatay ta. Aglustoy na gawin.
no adamarik nada. Tatipat patsyenda chay sickness and diseases, not the life of Jesus. Ngam no baliwak di confession ko, I'm alive in Christ, healthy in Christ. I have long life. I have the spirit of life. I have the spirit of strength. I have the spirit of righteousness. I want the right ni Satan iti righteousness. No, dadya ti bagak, may strength na. Kat kurang spirit ko, agbiag kapay. Iso nga nagyay ti adal nga kailan maawatan nyo. Eh di pa no itulok ko na di mapanakmat nga talagan. Iso nga kailangan, pati confession nyo. Ti kaduan nga pagbalo sa confession nyo. Ako kasi katadab lang problema. Problema pala na asawa mo, no, anak mo, no. Problema pala ti kanom, negosyom. Eh di mapan ka na. Slawan ng tarigagay mong agag. Ngam no, ada makayat kan karigan. No siya kumabiman, dan ni Mrs. Pimang, umasya-asya kaso, batik biag. Ngam no, awan nga eh. Imbis ka umasikaso dakat, iungot na kape lang. Gusto at tauray, umuyak ka na. Iso nga nagidjay ti katkatayan gayam. Itad ado nga Christian. Ngam tini kwa jay, the lack of teaching. Kaday kurang tayo ti teaching. So nga dito isak ko kada kayo. Kasi iso na ito di maka-stand even in the presence of the enemy. Ura dan ni Satanas nga ngumur-ngur-ngur. Handa ka maalunon because he is defeated in your life by the blood, by the righteousness of Christ, nga daking ka. He is defeated. Uray, kita-kitan na ka kaya taka kumapatayan. Ana maarami diay because he is defeated ijay kaso. Awan right nan nga mang patayken ka because nasintensyaan kan. You are righteous, justified. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, verse 11. Kailangan maisak-sak na kayo. Ano ti kakabsat? Ano nung dagan at teaching tayo? Extreme. Or tinaduma at ang extreme ti awag lang. Over. Kung nada, napay exaggerated. Sobramat ni pastor. Ada kano ti divine nature na. Ayan na. So ada kayo, kailangan kitaan nyo, ti talagang a word of God. Ti anak ti Diyos. Natawid niya day nature. Anya matawid mo ayat ti ama. Day nature na. So nga daan ka nga ti divine nature, particle of His divine nature. So nga dyan spirit mo, adaan ti divine nature. So nga daan ti nature of God. Ket ti nature kasasaad ti Diyos. Ti may nga nature dyan nakaparswaan. Pero hanga naparswa ti Diyos. Creator. Ti kasasaad na health. Kasasaad na ket life. Holy.
righteous. Amin na gijay. Nakibingay ka, din ay anak ka. As anong exaggerated ay? Di mo tupay na awatan. Adaya sumubra ijay. Kat kanayon tayo nga kurang ti kinadyos ti Diyos. Kat ti dapat ko mapurma, jay kinadyos ti Diyos. Edo kasano makamapurma, no di mo turo din. Kabiliban jay truth. No image and likeness na ka, bilibom. Ngamnodan ka ti divine nature, madim. Anya ti image and likeness. Ti nature na, of course. His glory, His power, His wisdom, ti image na eh. Hallelujah. So, adi tinurod ko pa nakijay. Nga binilib. So, ngayon pagkabak naman minsan, be bold and be strong to believe. Amen. Hallelujah. Okay, verse 11. This 2 Corinthians 4. Okay. Kita nyo we are alive. Dito yung physical. Are always being given over to death for Jesus' sake. Ito di ay ang mangyari kay the apostle. So that His life may also be revealed in our mortal body. Mortal flesh. Ito King James. Tapno di biyag na ag-manifest. Ito bagito. So nga everyday matmatay tayo, ito outward appearance tayo. So nga may nagdi persecution, nagdi trials, timatmatay king ka, your old self. Your outward appearance or man. Ito kinataom nga kinruwar. Pero, dahil kinunog kinataom, mapurpurma nga rumrumwar. Even in your body. So, ang kita nyo no, kas ka niya, kay di nagnaag ti kakastoy, ado tinatay, nga kinatao. So, no, minsan, di bagbagada, natay ni Pastor Rumi. Agpakpakada ka nun, may lungonan, kenda dumapay. Siyempre, interpretation ko ito ay, huwag matay tulad at itaw. Pero, jay old self. Mayat na ipunpunan. Amen? So nga jay kong amad, adal, that jay mas deeper nga life ko in Christ. Because of this. Amanak pasalamat kini Satanas. Siya aramida na. Aramid ni Satanas di ay, pero nalaing ni Apo Diyos. He is reversing the situation. He is using that negative situation into positive. Hallelujah. Amen. So nga kita kailangan niyo. Your body is different. Anyo padpada ti bagiyo jay bagiti unbeliever. Hanga na redeem de bagida. Hanga holy body dagi jay. So patida jay blood mo gamin ikuam nga holy. Holy blood. Awan diabetes na, awan high blood na. Patito lang. Muscle.
Awan sakit na rin na. Because na-redeem. Manipod ijay law of sin and death. Ijay sakit. Na-redeem. Ijay control ni Satan because ijay law. Naabak na Adan, ijay law idi. Ijay Garden of Eden. Pero din man ni Jesus nangabak manen. His victory is our victory. Sa balin dumati, paninsuro-suro piman ti kakadwa. Kada dumay di, kinugtaran kanon ni Jesus. Ni Satanas, kat natupulan ni Satanas. Isu nga, uray ngumargargar, tawan panggalngal na. Oh. Kaslagpay-pay sudi ay, kat isuti kay kaya ti congregation ti kasay. But that is not biblical. Kung nagkinugtar da di lang, kat haanan nga mapan ijay cross. Amen. Kinugtaran mo't kayam tilaban. Tilaban, binayaran na amin. Jay penalty tayo jay cross. Eting kastana nga linmaban, hanga din nanugan. Amon ni Satanas di jay. Kakatawag pa iso no minsan. Kinugtaran nakit na tupulan, na ikatingi pa na. So nga oray nga margargar nga liyon, oray ta, awan panggalngal na. Oh! Pamati kong orgasyon. Yahoy! Tuno ko kinalngal at tadelyon at. Ang agpaypay sudi. That's not biblical. Hanga maabak ni Satan ti kinaulbud. Ti kaabakan na ijay truth. Agasam dahi kaskasami di kasay. Intono ko dati sumasigarilyo. Sige, ipati yun na dyan sigarilyo yun. Yeah. And then ipayat yun. I-release na mo't piman. Adabi man dyan kanta nga, the devil is defeated. He is beneath my feet. Apo, magsiridis. I-release na mo't piman. Pipilter si sigarilyo, kaskala. Ay, apo, kasladan ni Satanas piman ay dyan, ikasta-kasi. Apay day, espiritu, mapangatamot ti murdong tindapan mo. Arabahaya. So, handa na nga naabak iso na ijay. Tahangag paypayso. Siyempre, no naging espiritu, dadagamit dyan nga nakakastay. Mabanog kayo madamdam nga redis dita. Siminto kung kunada kayo. Ngam no may preach niya gospel, talagang nervyos dan. Dahito yan. Dahito yan ti kinagpaypayswanan. Amen. Dito'y tayo nga naabak na talaga. So nga ikarga tayo, day panunot na. Handa bilibon. Magidyayan. Ano day redis ka say? Makiredis na So at panunot ka. Kami idi. So lahat nga preaching. Naparay out tayo mati adong nga tao. Kakatawa na jay. Natupulan ni Satanas. Hindi kinugtaran ni Jesus. Ano, nang kitaam kanoy jay. At kinugtaran na. Nga natupulan awan maggayam. Tinakabaka na gayam jay. Ketjay panang fulfill ni Jesus ijay law. Requirements of the law. Sungawanan, tilawan, dajay prosecutor. Hallelujah. Ijay nga naabak. So nga uri adad dita, defeated nga enemy.
Kasi ko panangkitam. Spirit, soul, and body na redeem by the blood of Jesus. It is done. It is finished. Hallelujah! So your body is different. Amen! Sabali nga bagi data kaysa jay bagim ili. Hanman nga na born again, kailan magkitam. Jay bagim ili nga hanga na born again, balay ti malas. Balay ni Satanas. Pero jay bagim tata, balay ti Holy Ghost. Balay ti kinalintag. Balay ti salonat. Holy body. Holy blood. So nga, pati na diabetes, high blood. I want the high blood na, diabetes na. Because nag-change, tinagbalay. Aanan nga sickness and diseases, nagbalay jay God nga health. So He is your health now. Amen. So that's your life. In Jesus' name, amen. Tumakder tayo. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Shakalabahande. Indalabahaya. Okay. With that in mind, nagpa-pray tata. Just come now here in front. Hallelujah. Kailan makita yo? Your body is different. Kaysa de bagim, hindi unbeliever ka. Sabali ka tatan. Anman nga born again, de bagim. Pero, sabsabali nga bagitan. Holy body. House of God. Particle of God's health. Holiness. Righteousness. Your body was purchased by the blood of Jesus. Redeemed by the blood. Nagatangan. Bidayada na ni Jesus. Amin nga utang na. Ijelo. Nalpas. Nga nasubot. You are healed. Yes, amen. Oh, yes. Yes, amen. Surutan dak ti confession. Baga tayo, tibagik na idumatata. Nasubot, daytoyan nga bagi. Daytoyan nga bagi, holy body, righteous body. Your temple, O God, temple of life, temple of health, temple of the Holy Ghost, temple of power. Mamati ako Diyos nga nabindisyonan na ito nga bagi. Awan ti right ni Satan, sikan ti ari. I receive, I believe, I am healthy. The devil is defeated. And this body, I have power. I have the authority by your name to destroy the works of the devil here on earth. Father God, may isa nga anak mo nga nang tawid ti nature mo. Salamat Ama, ti kadam kanayak, now and forever. In Jesus' name, amen. 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 Hallelujah. So, confess you diya, i-receive you diya every day. Oray no kasla, awan pa'y itimang mangyari, no damo, don't give up.
Because the Word of God ag-penetrate in our spirit, soul, and body. Amen? Palakpak ka ni Jesus.